Assalomu alaykum, hurmatli Bishkek Xabar YouTube kanalining qatorlovchilari, hurmatli mekandoshlar. Qarmag'an rozangizlar qabul bo'lsin. Biz Qayradanli yo'l joyidagi arzon unonlarni tortuvni ulantamiz. Biz bilan cho'g' bo'lib turingizlar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Mercedes-Benz 210 yili 96 объем 3 bosi 150 ming so'm, nomeri 0703 84 07 72. Golf 3 universal yili 93 объем 1.8 mono, korobkasi mexanika, bosi 155 ming so'm, nomeri yozilibdir. Salonni ko'rib qo'yamiz. Mercedes-Benz 124 yili 86 ek-объем dizel, mexanika rasxot 6 jeti, 4 stupka, bosi 90 ming so'm, nomeri 0749 10 42. Golf 3 yili 92 объем 1.4 5 stupka mono, bosi 120 ming so'm, nomeri 502 27 84 27. Salom alaykum. Bo'lish qancha oladi? 100. Vložение bormi? Yo'q. Melachi. Motor korobka yaxshimi? Audi A6 yili 2002 объем 1.8, korobkasi mexanika, bosi 260 ming so'm, nomeri 0708 04 25 78. Salom alaykum. Bo'lish qancha oladi ekan? 240. Vložение bormi? Yo'q. Audi 100 yili 88 объем 2.3, bosi 140 ming so'm, nomeri 0500 05 03 95. Salomni. Salom alaykum. Bo'lish qancha oladi ekan? Subaru Impreza yili 2002 объемы 1.5 avtomat, bosi 260 ming so'm, nomeri 0705 52 11 85. Salon javq. Lada 21 12 yili 2005 объем 1.6 rasxot jeti, obmen bor, bosi 100 ming so'm, nomeri 0700 03 44 01. Salon javq. Mercedes 124 yili 88 объемы 2.3 avtomat, rasxot 12, bosi 165 ming so'm, nomeri 0501 44 04 64. Mazda Demio yili 2003 объемы 1.3, bosi $3300, nomeri 505 99 86 88, rasxot 89, probegi 189 ming. Mercedes-Benz 124 universal yili 88 объем 2.3,
Так, расход 910, bası 145 bin som, номері 0700 74 70 74. Daewoo Nexia 2, yılı 2012, объем 1.6 mexanika, расход 5.7, bası 190 bin som, номері 0779 60 58 74. Toyota Ipsum, yılı жазылбаптыр, объем 2, dizel, mexanika 5 stupka, bası $4,5 bin, номері 0700 05 02 82. Volkswagen Venta, yılı 92, объем 1.8 mono, mexanika, bası 170 bin som, номері 0700 63 93 63 33 38. Salam qaramiz. Assalomu alaykum aka. Bo'lish qancha bo'ladi? 165 qo'ying. 165, ha? Lajeniya yo'qmi? Yo'q, yaxshi bor. Yaxshi. Passat B3, yılı 88, объем 1.8, mexanika, karbüratör, bası 120 bin som, номері 0707 02 49 27. Daewoo Nexia 2, yılı 2011, объемы 1.5, gidravlika var, elektropaket, center zamок, signalizatsiya, bası 185 bin som, номері 0707 89 32 24. Assalomu alaykum. Bo'lish qancha bo'ladi ekan? 180. 180. Vaz 21099, yılı 2003, объемы 1.6, mexanika, injektör, bası 150 bin som, номері 0708 88 66 43. Mitsubishi Space Star, yılı 2000, объем 1.3, bası 160 bin som, номері 0709. Harsha bhai ko'chib salom. Passat B3 Universal, yılı 90, объемы 1.8, injektör, tak, коробкасы mexanika, расход 7.8, bası 100 bin som, номері 0704 70 27 04. Nissan Maxima, yılı 98, объемы 3, коробка avtomat, расход 10-12. Qancha bo'ladi bo'lishi? 3-4? Bo'lishi yaxshi klientga arzonroq berib. $3600 kemi bor. Номері 0707 79 86 96. Vложение bormi? Vложение biraz var. Motor коробкалар qanday? Sonun. Yaxshimi? O, hech. Zver. Zver. Passat B3, yılı 88, объемы 1.8 mono, расход 7.8, bası 90 bin som, номері 0708 74 76 80. Motor коробкалар qanday? Yaxshimi? Daewoo Nexia 2,
Жылы 2008, объем 1.6 механика, расход 6.7. Так, свежий пригнан из России. Басы 170 000 сом, номері 0700 14 15 55. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Қанша болады болушы? Болушы 150 от. 150, а? 20 күн болды Россиядан келгеніне. Қайткан аурия? Бішкек қабар. Жылы 18 1.6 Дейва Nexia, Дейва Matiz 2, жылы 2007, объем 08, автомат, расход 5.6. Так, басы 160 000 сом, номері 0700 14 15 55. Россиядан келген Matiz. Bunda motor коробкалары жақсы, ә? Жақсы. Мотор коробкалары жақсы. Дейва Nexia, жылы 2008, объемы 1.5, механика, расход 8.7, номері 504 01 05 05, басы 170 000 сом. Değişik solanı. Opel Zafira, жылы 2002, объем механика, расход 7.8, TDI, так, пробег 300 000, номері 0709 64 5700, басы 200 000 сом. Değişik solanı. Vaz 2107, жылы 2010, объем жазылып, механика, инжектор, басы 110 000 сом, номері 0700 37 17 20. Salam aleykum. Boluş qancha bo'ladi? 100 000 so'm, ha? Motor коробкалari yaxshimi? Bari yaxshi. Дейва Nexia, объемы 1.5, 5 ступка, жыл qancha? 2016. 2006, bası 180 000 сом, номері 555 37 76 34. Toyota Versys, жылы 2005, объем, bası $4800, mexanika, расход 8, dizel, так, номері 509 39 99 49. Ешкі сала. Ulaşene жоқ бұл машина? Жоқ. Motor коробкалары жақсы. Жақсы. Honda Stream, жылы 2001, объем 1.6, $4000, номері 0703 61 56 07. Solan cavuk. Дейва Nexia, жылы 2005, объем 1.5, bası 130 000 сом, номері 0703 10 30 33. Ford Focus, жылы 2002, объем, так, пробег 215 000, коробкасы автомат, расход 8.9, номері 550 78 96 45. Salam aleykum. Aleyküm selam. Boluş qancha bo'ladi? 120 berdi badanç. Özü 130. 130, ha? 120'ga berib berdingiz. O kondisyoner elektropaket. Elektropaket. Var işte. Monitor da var işte. idi. Motor коробкалар qanday? Ayoq Yaxshi, majavayt, ha? Majavayt yo'q.
Audi B4. Yılı 93, ek объем injektör. Maşina kimden geldi? Qancha bo'lishi? Salomlayın. 190. 190 bin so'm, nomeri 502 62 62 16. Bishkek qo'yar. Salom yo'q. Lajena bormi? Lajena mелочь. Melaç, he? Motor kolobkalar qanday? Yaxshi, yaxshi. Subaru Legacy Universal, yılı 2005, pробег original, avtomat, gaz benzin. Salomlayın. Bo'lish qancha bo'ladi? 290 bin so'm, nomeri 505 99 16 68. Lajena bormi? Lajena şu bamperda. Bamper, he? Motor korobkalari yaxshi. Ay, falan ideal. Daewoo Nexia, yılı 2006, объем 1.6 mexanika. Хорошо. Расход 7.8. Pробеги 230 bin so'm. Oy, 230 bin. Bası 140 bin so'm, nomeri 550 27 0985. Audi S4, yılı 91, объем 2, bası 95 bin so'm, nomeri 0707 57 17 02. Shunday yana. Lajena bormi? Lajena xadovkada. Xadovkada bor, he?